Ćao svima, ja sam Zoran i kao što vidite nalazim se na Fruškoj gori koje ja volim da kažem da je to moja druga kuća. Upravo sam sada odradio jedan trening, tačnije jednu turu i 2 videa, tako da sam malo zadihan, izvinite, prostite na tome. Želim da vam dam samo čisto mali video priručnik u vezi ponašanja i kretanja na Fruškoj gori. Dosta je bitno, prva stvar, ukoliko naravno želite da šetate, da vozite bicikl, da trenirate, da trčite po Fruškoj gori, tačnije popularni hiking, najbitnije je prva stvar, poslušajte prvo iskusnije planinare ili nas koji se nalazimo dosta često na Fruškoj gori. Znači, prva najbitnija stvar, oprema. Morate da imate kod sebe jedan ranac gde ćete da stavite neku voćku ili neki slatkiš, vodu obavezno i šta je najbitnije, preslaku. Znači majicu obavezno i stavite sve to u kesu, jer ukoliko padne kiša, ako vam se pokvasi torba, pokvasit će vam se i ta preslaka unutra, tako da neće imati poente što nosite torbu i sve to, ako je mokro, naravno, slažite se. Također možete ponesete šta želite od ostalih stvari, ako vam je potrebno, mašite na volju, ali, što se kaže, drugo pravilo je, ukoliko ne poslušate ovo prvo pravilo, drugi put ćete sigurno već znati šta treba da ponesete, to je šta niste prvi put poneli, tako da ćete naučiti na svojim greškama. Što je dosta bitno, od Fruškoj gori nema signala, iako je niska planina, nema signala na dosta mesta i ako niste previše iskusni, krećite se u grupama. I uvek se savjetuje barem da imate još jednog pored sebe, u slučaju neke povrede ili nekih drugih atmosferskih prilika, pogotovo zimi, s jeseni, s proleća drveća padaju jer je porozno tlo, tako da i to morate da u tome vodite računa. Postoje staze koje su označene, markirane, vidjet ćete srce, pratite te staze, naravno prvo treba da idete s nekim obučenim planinarima, zapratite na Facebooku planinarsko društvo Fruške gore ili Naftaš, ne znam da su aktivni i dalje, pa koju turu odradite s njima i onda možete ponešto i sami. Ja lično idem ekstremnije varijante, obilazim sad svaki vodopad Fruške gore, tako da je to malo ekstremnije i zbog rečnog korita koje je porozno i zbog samih uspona. Jer ako pogledate, na primjer, mapu, tipa vi ste na Crvenom čotu, a vodopad Dobrog potoka je, vidite, nekih možda kilometar i po od vas, ali verujte mi da je to neverovatno teška staza, jer su veliki usponi padovi, čak i do 150-200 metara, idete gore, dole, iz opremu, treba dosta kondicije, nemojte se šaliti sa time, tako da, otprilike, kako da kažem, idite korak po korak, prvo upoznajte sebe, što je najbitnije, upoznajte i Frušku goru i prirodu i polako. Kažem, prvo u grupama, kasnije možete i sami. Evo ja sam slobodan za pitanja da vam pomognem. Šta god vam treba, slobodno postavite pitanja ili zapratite naš kanal Zoran i Nataša Travel with the Kid ili moj lični kanal Fruškogorac po nacionalnosti. Tamo imate dosta videa gde su vam objašnjene lokacije, otprilike gde se nalaze te same lokacije vodopada, vidikovac i tako dalje. Ja sam uglavnom se fokusirao na vodopade koje ću da mapiram i na Google mapama. Takođe sam objasnio sve na Instagram profilu, tako da koliko imate bilo koje pitanja za bilo šta, u stvari, šta vam god padne na pamet za boravak u prirodi, slobodno pošaljite ili poruku ili dole u komentaru u ovom videu. Ja samo želim da pomognem ljudima koji su žele da izađu iz zone komfora i malo da se bave uopšte sobom i da
uživaju u prirodi i što je najvažnije, čuvajte prirodu. Ljubim vas puno.